mu ihangeri ngo nahabwekyo bashemeye kutebwa harirengo rwahiguru abo kubanu bayamba hamarwaro ukufite abantu babutosho buhereza obukubandizwaho mu by'amagara. Saba government tutunulemu abantu bano kandi banu balinga abamalayika baitu hansi hano bali batamu busumi bwona mu mbeera zona kurora ngo batwikiyaho buhereza ni nsaba government tubaheyo musahara muringo ndwogumwe itaza yashoborerangwa amarwariro ga government amenje mu ihanga gariyo mu mbera mbi munonga ati nko kuterera government omuranga ukurgaye kombe kamasya ningashi ekahunduza garoho abakozi balimu ba nurses balimu ba midwives balimu clinical officers baitu ekiyokubandirizaho tuina staffing problem rundi abakozi tibakumara okwesanga position element kuba abakozi bano babatano harimo omuntu omu kandi nabano bantu obundi barwara hata omuntu bwakurwara okwesanga aho haro gap ya mani ogu yayenjira yetombetere ekitongore ekikujunanizibwa ha mibazo mu ihanga ekya NDA ari kugira ngo eki nikyeza ameza ashatugo nakitakahere marwaro ga government embazi ekiri kutamagara g'abantu mu kabi. Medical stores harogwe kutwaraga emyezi nk'esatu obundi ena etakatuhaire obuyambi bw'emibazi ekyo ekyali ensonga yamaani muno kandi abantu baitu kyali tibalina kulungi sente abantu baitu banaku agono g'amazima baitu noyesanga ngu emibazi marwaro baitu tekyakozereki teriyo kandi nobwekuba eriyo kwesanga eriyo okugura buguru ati nka Hoima Regional Referral Hospital buli kintu kyona kiri kyokugura. Na boyitaza yayongera yahanangiriza abantu babutosha ukukwata je bintu biri government eri kubahereza kurebeka ngo byabasa kubayamba tubabikozesa nko kubarukwenda unirire muno noyesanga buli gloves zina kugurwa obukinzo buno butayito obukugenda drip amaizi ga drip hamwe nebindi byona biri byokugaba bugaba tinoyekaguza a regional referral hospital yabeti mulingo guno hati tukugenda nka iyo bikiriyaho unaibo itaza yayitombeitira government abo kugira ngo okufite wiro butekereza ga district ya Kikuube ebyome birukozesebwa mu kutimba nguto ari kugira ngo bwahati muntu yaba nando buhereza bw'amagaro bwaho naho nabasa kufa abo kube imihanda nambe munonga ali mpyaka ya Kikuube tuikaire ntulobinga rundi ntusaka habwa machines ito tukatungaga road equipment rundi ebyome ebyo ebikora enguudo tukabitungaga baitu makoraga gasha kwa Ronald Ngabirano habwa Sky TV agenshonga muri Kampala cyo kubanza icyamakuru agenshonga